En primer. A vidite to črko I. Dajte si dobro pogledati, kako je sestavljena ta črka I. Tale pika, ko je tako nenormalno visoko gor. To črko I, gledajte. Ne pomeni zdaj, da čim bolj poskušajte to črko I pa to piko. Koliko ste videli, kaj se tle dogaja, vse čas, ko ste videli črko I? Drugo, poslušajte, ste prišli sem noter, poslušajte dojeti ta prostor. Ekran, mene, stol, računalnik, v celoti tako ga zaobjeti, da dojamete, kje ste. Koliko ste videli to, ti korik? Razumete? Kjer je vaša pozornost? Tam ste.